Ketheka wirigiro bwakwa nwithirite rina ntuko njega narua iri Jumaine tariki 4 mweri Jujo 11 mwaka ni 2025 bita wa kabwe mutharimi mbere buru ngushigire nkatho cia mwanya ni bwega muno nontu bugitana mbere kurumirira Ameru TV amu nontu bwaku ne tutwikite nyumba nteto iri na igweta kadetune kamiro nyumba nteto nambari 1 bura jenzi wa nambari 1 kadetune kamiro nontu bagitumikiu kuma kireni kiriwe na kimoni thank you very much narua to kumanganite manto kadomba tukethira of course tukimuramura magatheti tukimurika magatheti tukethira tugitegera jara jayorito magatheti-ne na njarene ciakwa kana miangatene kwa ndina karatasi ka The Standard thiubwa karatasi ka The Standard bugicorwa Samia Suluhu rais wa Tanzania hura warekerie kunyumuma joake obisi tungatira nabo ni raia ba Tanzania indi nayo iritwa Days of Dictator kana Dictators Day karatasi ka kikuthoranga ikutho kira bakuga ni kwithira kuri na wathani bwa nkundi nkome bwa kimbaru bwa kinchuma bwa kindictator bwa Samia Suluhu ilikano entuko ya kithurano baba inge nkiruki ya antu magana mugwanja bagitura ndamwetina atia urawa na baba ingebo bakiana na nguma kana ngurario cia kimwiri nontu bwa gutumirwo kwa borisi na majeshi ya Tanzania bubu egi siasa ntuku ya kithurano kinene na aria Samia Suluhu atare na mupinzani omorito baba ingebonde Batundu Lissu ni bari bae kuingelwa korokorone kana mithatene na akibata uge akibata tari kwithira bagithiti na mbere na shughuli cia ki demokrasia kurura gitiki kia rais of course ikundi bakutitira kioto ke mtu bikiwa kithurano kindi kuria Tanzania yari Samia Suluhu agene Samia Hassan Suluhu kana ni wengwa aringerwa kura gutare na mupinzani omorito nontu bonde bare bai ku mithatene wikirwa bitano ne bila hatia kunyogoria demokrasia ira yaringerwa debe ni Mwalimu Julius Nyerere Kabarege na tukethira tukimureka nteto ire ingi cia orito ire omanto ya kongelwa bisi kwa ashari nontu bwa grade 10 kana senior secondary school orira grade 9 barekitie kigerio kiao inde mbere twithira tugitonya magatheti-ne bitigire twithire tukiagara maturene na ari andiki betu banteto bakinyete idigirio gutigira ni bakumurika ripoti dena bakimurika makari maturene twambirire na gicigo mbunge kia Buri na aria mbutu ya siasa kumakathetune kamero batongeretwe ni mbunge wa gicigo mbunge kia Buri Mugambire Ndikiri baitite na mbere kuina rwimbo rwa tutam bakiringira ndebe Rais William Samoei Ruto na Professor Kithure Kindiki nontu bwa kithurano kinene ngurubani ya gisiasa ya 2027 kiurikia batagi kiurwa ni mirandi iriku ya witi na mbere iri maturene ni witi na mbere Buri ko bwithirite kujirwa maturene riboti ya Mwende Olaibone jawe ile police station tia tutikari kwega kwa matoja security jaimi sawa fikiri uliangaika sana tukapata KPR baani atongeria bakiukaria bario eria manager sisibo wamona sabusibo bathithite mucemanio kiukaria untu batongoretwe ni mbunge wa Buri Ndikiri Mugambi wamona mbunge bangi Kathomba bakaunti ya Meru baririte mantu Kathomba ya konyokaria arasi asasa tuta mcionanite kuwata monki nyuma ya mbunge bakuona ni kuwata mbaru bona na thirikari ya Rais William Ruto bakioteke ntukanontu kinya bombo bebelekire thirikari yonto ni kwa bakuma na maendeleo yaraba kureta maturene nande ako kama kanyonto kama mi kadana kaimulio bumeo atitende to karethi tukira makasi wacha hiyo makasi leke tumano wetaya na tumeto wetaya kwa watu mkajumba watu tunataka yetu kama mtikenya ibogalo noi tunataka yetu ndani ya mtikenya Mount Kenya ndio tunaona message bottom dongera kila jumba baba tuadoma statement mwanga president Onegwega kimani kila peane tole ndio professor Kindiki ikama werere
erenja nere erenja ni William Samuel Ruto baina munini wa profesa noyo kwenu ni mtu wa kuona mbali. Hii maendeleo ya bure itobila kiombe kwa tata akitoka nje ya serikali anaweza pata kwenda hapa kwa interview kwao, na waomba na wasii tukae ndani ya serikali wate baadhi kuchuma serikali tuweka serikali ndio tunaenda tumakata toka kuletera watu ya tume aidha tume tena ibo kuona hospitali mtibwa yeye kwa level 6 Totepi ya kwenda Nairobi ila hata Kenyatta atubeke na domero no mercy no fire si fire Oku ambunge bane bonanite kuria kwaniro ni miario ya ruarua yatongerie bakiama kiregani na thirikari kia ODM arabere ya kuwa bakiwatanira na thirikari kire ithurano twitite na nkabaka nenkerwete kia munini wa rais untu bakuete kikiri na mwene tayari yawe Profesa Kithure Kindiki mwaka ya 2032 bakiwa kuma ubaetana mbere wa muwatambaru na nikenda kinyawe akarirete kia mutongeria onthiguru Mheshimiwa Mpuru Rwagure twagirite kwa maana turi na ara betivale the other day ndaigwa rungama yuke microphone ani jatekera auga William Ruto na Kithure Kindiki turenda system wetherereo 2 term ya William Ruto na long term ya Kithure Kindiki auga ule betivale nali kinaruwe na ndika tikeria Kenya onda newe kogetate na ndiko gwataniro na chairman wa jumbe auga watoto walingiko karata kairi toringiko karata gitare nene watu wanatuje torea mbele ne ate 2027 kura ya urais tukaninga ticket ya William Ruto ale president na deputy president ale Professor Abraham Kithure kiti ya deputy president ni ya Professor Kithure Kindiki na wasikia waperu wote nini mkisimamia waperu wote na watu wote wa Mount Kenya East na mlima huu hapo hatuwezi kuanduka. Tunataka kuambia kiti cha deputy president ngo, na ninataka kuinua mkono kuambia wakomee hiyo kiti wasipeleke kumtemea mate kana kwa teketwa baba nao kwenda kwa baba nao lakini president wa mnyauno to kwa merite tunasema ofisi ya His Excellency the President of the Republic of Kenya 2027 the office is not vacant. Ofisi ya Mheshimiwa Dr. William Samoei and equally ofisi ya Deputy President, ofisi ya Deputy President, it is not vacant. Ofisi ya umekaribino Professor Kithure Andobeto imefika wakati ambao ni wakati mwafaka kwa sisi kusimama kama jamii moja ya Mount Kenya East na kusimama pamoja na mmoja wetu ambaye ni Kithure Kindiki. Kuna maneno yanaendelea na fitina ambazo zinasema ati ODM mpaka ipatiwe nafasi ya makamu wa rais katika elections za 2027. Tunataka kuambia ODM walidika na kile wamepewa nafasi za mawaziri kibao, nafasi zote za manaibu waziri wamepewa nafasi za PS. Hiyo nafasi moja tuko nayo peke yake Meru, hatuwezi kuiachia. Profesa Kithure Kindiki itapaita na William Samoei Ruto achoka tu mnaendelea yako Nkiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wala Iboni. Na tugiwata ripoti ni director wa kithomo county ya Tharaka Nithi Bogua Kabake
nari atariritie mung'ana jwa arito bana bakwithira kigerio county A bagikinya 13,261 bara bagukarira kirio kiri county A ya Nithi. Akiongela naugite weyani bwa examination materials kana kigerio kiri mashukuru jonde county A ya Tharaka Nithi ni titina bwega buru mutaratara juu akiuga ni jwagirite nkiriki akiuga atithirite agikujira kionde kira kiumbi kia kwithira kikiaragania na kwangaratania kithomo ningi kigerio kira giukarirwa ni aritwa ba kiraci kia form 4 KCSE akiuga rera ni riagirite igerio ni bigukinya na atigujirite ukora buriko bugitana mbere county A ya Tharaka Nithi. Tuthikire ripoti A eruti ni Bogua Kabaki orani county director wa kithomo Tharaka Nithi. Ripoti edhuraniri ni Degara Wegona. Tharaka Nithi, we have started our exam this morning. We have 162 secondary schools taking exams. These are the public schools and 12 private centers. Center for Arts with 138 candidates. In the public schools, and in the public schools we have 12,513 candidates sitting the exam, and 610 in the private secondary schools. We have started off very well. There have been no incidents. As of this time, we do not have any reported to be reminded them of the salient issues to observe as they manage these exams. The roles of the supervisors, we reminded them so that they go and remind the supervisors in a way to ensure that they ensure that the students exam in a environment and that no irregularities are experienced in the schools. Issues related to communication gadgets, phones, handling of papers are some of the issues that we reminded them this morning before they left. Nyume thirikari kwithire kiambiriria mutaratara jo njorithia kirimbe mbithi nyota program mubunge gicimbunge kia Igembe North Julius Taitumu na ititena mbere akuria mbeo mbithi baraba kethira bakiamukira mbesha ikimincha kia mbesha bari 50,000 baithire bagitumira bwega kuiguna baribo negucokiria kiuchobi akiuria shari kwithira bakiringa njeki anaba kenda biashara jara bari najo bakwenda kwambiriria baithire bakiambiriria bwega ningi baithire bagiturikaniria kana kwithira bakiombana kiri mantuja kucionjorithia. Riboti ya mukiri Nkonja na mubango yo nyota program yura ywanjiriritwo ni mukatha wa Nthiguru nwe Rais William Ruto ende yutete na mbere ya Nthiguru ya Kenya munyumbe wa Igembe North nwe Julius Taitumu na uritia yuthi kaita karaba kwamba kwithira betarwa kuona mbeca iji kabombe kwithira bena mibango yo tumira mbeca iji ende tikucie nyangia. Thai the greatest asset ni idea ya thai mtu na developer ana idea ya kusuria kia kuata 50,000 na tembumba kwethia ne afa waitoka nekira kwi wone kira 50,000 uyuke we muromba ngiri maneri nyume matuko athatu ukaibo mtu millionaire. That is a lot of money. No njira ya employment ira thirikari kwendia no tukwina mantu yau kwina Odiu na witate kaita karamu yuthi akaiwatira mbeca iji nibo yakinya bakolomana muciari okenthe kenda omba kwithira kimwa mataro ukoni utumira mbeca iji kenda ate kombe kwithira kito cienyangia ende ni ukoria nombe kwithira kitethia ki mutorire jwawe mbeca nginya mbira aciari rira mbeca ira baraba komba kupatika kunekera ndene ya ward cietu muntu akaita athunguthania kinyagithe kwina training kaindile andia kana etikania na maoni na training iro kwawa nikendelea kwata mbeca 50,000 ni mbeca nyingi kuri antu ba milioni abanjiririe kurite kinya biashara yewe tu for example mbira banjirie na churuba kwe banjirie na tundu no titundu ka 50,000 tikan kubwira boya mbeca yu ni mirabo itakura muntu ro kwendie mpempe lare konie mpempe etumbo tumira ngiri 50 kuka ngoda kuromba atiri muntu awila mbeca ira kindly ukathungutha kura thimu ira nene uanie sorofi kana ni ogurtango ingi amba uthwanie
na muthia akiariria mantu ya koni ibande na uriti muno nthuki mbithi bombe kwitha beciumiria na kuoya ibande indi mtu atikaria atena kibande nontu uyo utingwe iyo yumba kuritika atena kibande setie ku irotumba kuria nyo utinio yo turo nontu kuria tubetha kibande bwa uriro woya kibande kenda uringa kura thai kinyo kenda kusainira mtu au mamochari utisaina utena kibande ukenda kinya kwa tiri mtu akiandika agreement umuchainira utichaina utena kibande becha kinya kura thimu eu utura yeku utena kibande kuga guthotenda utumia kibande kia mamie ku kura thimu uga guthote kwenda kwayiro mundu gwetu ko twita ukenda gwita nya skuru thaira bakia wa mbecha ira cia ero nukuru kibande ku kibande ni part of life kinyogara mbecha igore wa Kenya charity kana nyaje nini utaitishwa kitambulisho. Kwa hiyo kitambulisho ni utoro, kura ni event nonto ikaringwa rimwe miaka 5 lakini kibande ke useful for your entire life. Kwa hiyo antu betu barabate na ibande barabare a youth barabare kinyaba urika na kinyaba ribichi kana kinyaba kulukitie miaka tika kibande mtu kabati kuthana kibande nikenda kinyaba au agenda kwa ira munda ati kwa iro tenai utena kibande bumbe Keripotera Miro TV kumalare Gembe North beta mokiri onkonja tutenandi kongoloni bia mawatho na ria kiaria umwe wa atongoria ba kiama kia Barzalaj Mwendia titena mbere gukinyiria kuoneka kwa kioto kia sniper urairwe miaka akwi ili ithirite ikithira igambaritite na mbere makotine akiuga aki na kioto kia mutana o kithire gikioneka we na njeke barabatigi bari na kiemba gikinene. Gavana uria wario Kawira Mwangaza kinyagwe nthie ukarite okuje kana witwo ukarite okuje John Tumantera yakarikire sniper Antwara ogwa wari ara twitikaia ya mukarikire residence ya gavana na igwa ri occupant igita riu na antu bara bakwegie bonthe ne antu ba persons of interest aritingoge bo bichieka wira mutarong na obichieka wira mwarong na obichieka wira mwarong na wakawira oteu komba kwethra antu bara kwena agwaro nyako na tano nyakwe ibauska na gikuge sniper ende ogwa gavana gotweka buru you are in the dark na kija kethro otaije buru no bwirete gwita kurito kuje ukauga ugwo taije itukoromba ndwangi chietu chioncho nkoni na cio gambithania bathiate na bachunguze na bakenda kwa compromised mwanka umabonekane mwanka umabunjitokeze mwanka baraboroere sniper bombe kuyukirwa tu ekisheria kinyotho ani kunyongwa kinyobo banyongwe kethe kubungo nya maisha kinyobo yete atia babungora koti kolelio ni buba kubwa kubwithwa ura orwani betha chwa yago ningo baitire yamba kinyobo ngobe komya kubwo orwani betha chwa no ntwabera chio zima sauti eke achungoni boleli bone kuke sniper no kya faindi no we uwethritwe akiona na kunyu sniper no ntwa miario ira sniper arachia nito kwira governor Mutuma move heaven and earth thithia kira kionde gikwendekana nikenda tukombe kuona justice ya sniper nikwithira sniper akwire agichozaira Meru Uhuru tugahakikisha mtu onthe uria wa usikire na gikuge sniper kuma financiers kuma people of interest tiga barabonka ba executore antu bau bonthe bago face injustice. Tutegere nkirana cia gisiasa nakio ni giti kia Senator DMK Kiogora ore MCA wa Abogeta West na ashumiritie kutharikira kira ni thirikari ya Kenya Kwanza rungu rwa utongoria wa Rais William Samoei Ruto akigweta mpangaratano ya kiuchumi kwaragana kwa utongoria kora kuga no lazima kwithire kuri na mogaruruku nthiguruni kiri kithurano kinene kia 2027 nkiruki akionania kurega kunganirwo kwawe ni miario ya Kathuri Murungi. Ripoti ya Jeff Wagituma.
Ije ni migambo ya Kathuri Murungi, seneta wa Meru, ntuko ya Jumamosi nterecha Murungurune aria kirirwa aria rwawe oririe DMK kiogora na mwenda ithire ni bethere bagikira gaturumo iroto biao bya kuromba giti gia seneta. Siasa ikaja 2027 mieri itandatu neng'ania kundikira giterekero kwenda na ethori mtu mwega nto bakuthura kio kana ne ate so tungoje tu, hakuna haraka. DMK usikue na speed, ithere musikue na speed, unganeni na mutuma tunyoroshe Meru kwanza. Miario nande itigenetie DMK kiogora na muthenya jwa narua na umirite na kuga siasa cha mapema chireti na gutongerwa ja Meru ni atongeria batuta kwatuga kuri antu batumite siasa cia cia mapema ibo na timu iu yawe wa tutam menyote unge bo campaign na tutam ikuga ata tutam ikuga Ruto na ringiro kura 2027 na no siasa baringa on Saturday nenkone nyatha iba ithiuruka constituency bagika tumicemene tunini toswira kura Ruto sikura cia 2027 kwatuika buru iba na iba kuona utema kosa jaleo kuga Ruto na kinde kebathuro 2027 utema kosa nyaba batuko kuona bara beto tukuga itibira tukwenda kurungama nonto for example opponent bara turungamia bo itibia seneta baitinda uthiuruka bakiuga itibira bakwenda bara bakwenda itibia MP baitinda uthiuruka ko au akuona au aukinya kuga oni na mwenda tukirere aitukiria niki akwini ngugi cia bogeta igaku amanunto bajara nkuga miambo ekote no yakugiria nditangugira tha indhuririe guita kwa gwatuika wegeterere ete komini batu twetere timetable ewe siasa na timetable ekwa na bamwenda na antu barabange boswa iteimwanya nguruki mutongeria ujo na itirite kathangu thio Kathuri Murungi kwa nkamwira buru na atigane na batwi nendere kwendia nyama iria kwendia cia ngurwe Saudi Arabia siu cia tutam otukumuria buru nendie iu ende manto janga babu tigeni kurunga maguga kitekira bokwenda narekane abatu no nto inyo ingugira guiterea nene ni guswira kura Ruto kura cia 2027 kwa tewo omba kuona makosa oni kuga kirango kwenda 2027 ende wate kuona wai makosa ene ali kwira anto president uraba bati uthura 2027 inyari ringa siasa karinge 2032 ni president akiuga kinde kianga tuthure 2030 onyetire 2032 etire mbere inyamono ende batu manto 2027 ni aruga tukaria inde wona kwaria karia mwangaja 2032 ukwethona kwenda ni gukirwa na gutuika tukauga kiria kwenda kinywe na akire manto atutamboro inyo akaja uga 2027 ni araugite kwa miaka ethatu thirikari ya President William Ruto gutikiretete kaunti ya Meru na kinya ndiunga ikuthithwa Meru ije ni ngono cia Kamankura atongeria baba bethirite bakiejana nuntu miaka ekuthire ethatu thai no tigintu Ruto tuonete athithetie Meru utingugiri ti miaka ethatu ninde tukwira miaka ewe tigere iriro tukwira ngugi ikoneka kethera miaka ethatu utio turona Ruto is a bad president for this country neto tigotegaira manto na lensi emiro akitutegaire what is good for Kenya tui Kenyans turantu ba Kenya tiugana ndi miro anga tuthuganagia miro tukari 50 domi yetu tukara inasma cha tubati kuona into miro itubati kuona nya Kenya taumia itubati kuona nya muntu ura utino komwariria Mondigo, one of the smallest sub-tribes in this country, inywe na kuona right na kuona economy, yumbo wa mutethia kusurvive Kenya. Ruto aikitie nthiguru ibui, na ndo ario kwa tukwirwa anga itukire, anga baba endelea yake kwendia 2 term. Tutekira, oni nkendelea kuga Ruto kabati kwingwa, 2027, you 1 term. Nuntu na inyangiti economy of this country, mbesa there is no cash flow, ikuendelea in this country, buying power has gone down, development yote shoto kuona inde nweto kuona aleta kanisa ene mwe goro akaita 50 million in one church kauli wa mbesi ngana ruke no maguita mbesi hiyo tuwelete mtu huo akuya Kenya. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Mithika Mzalendo ukomere matagiti kia mubunge wa gishigo kia Gembe South
na shumiritie kumeneria kira akuga ni mpangratono ya utongeria nkiroki na uritie arimi na akari kwithira bakianda miti iri igiria ria gukandana na magaruku ya riera erigiri kwithira gitonye kiri ngurumanio cia gitiki kia ujumbe na kiama kia Nobel. Ripoti ithiraniri ni Murithi Waba. Arimi baria bari akui na miuro kana miuki ya nduji ndene ya miuro nibori tubombe gwitikirie gukura mibao maguta metira itawa minyoruji na njirenge mini ore na mbao mauta lakini antu nobo obati kumenya banda mbao mauta ira no ntu ni ukora boya bakona mbia lakini tubati ubera madhara yare kuthithia ko ntu kumoyo ntu na kongone na ara no umiande nao lakini umianda nthe ukene cia rui marimbene ibo kuona thino tweta otapurwe mipaipu yonthe kwa twika uti kinya ruji ko unende campaign uito watanirite ringi ukuona ho yawita nara Rwanda rwende antu ibo ku impara Mselendo uria waromba gitikia obunge rutererwa egembere gaiti narikitie kuga antu ba Meru ni babaterwe kuanda miti ire kumenyekana ya mirangi na mirangira ena ogweta bunene ire kuma ruterwa China nuntu nio ikumba gwika rwiji bwega na ikomba gutumika mpempe yakura ikuluka mpempe iji kwa unende tukawatanira kinya thai twanjiriretie ikundi bya youth bya kwanda bambu ito import kuma China na untukura kuonge na te bambu te mirangi yontu ukuona na ni raita wanja anti bambu ikethira ena matumisi ama ingi muno antu atwita kinya yo ikavwitho factory already cianjiriretie na Nairobi ni mbindiko na wingi cia wita bura kubwithia maratasi no ntukuona maratasi ya nailoni ya ringirwe marufuku ende kwina kinya ethira anda bambu utethira imianda no ni umwa cash crop twenda kwandra miti cash crop kenda tu encourage mtura we na ruya ara kethira imwera yake mwera yora akamenya muti yora yumenyera ni umwe na akiandra kawa na akiandra mirano ntu yongo ekethira imumaira mbia Mselendo aritie nteto iji endene ya nchenge ale akuga nduji ni ciomirikitie kuiwa na ikathira burumio uro nontu bwa gwithura masingira yayo tumeka ku ni masingira ya tebui ka problem kanini kwina problem nyingi muno ira tubati kwalilia nontu bwa mantu ya environment indongo no kuona rweru rwakulukira rweru nene irwathirire itaura irwathirire thangatha ni thirire ontu kuonthe ni peu lakini mantu yonthe ya thuki muno kugi ntukira tukwenda ni tuwatane twe atongeria catchment areas ira cietawa riparian areas cionthe tumbe wi conserve ni ata tukathithia ke sheria thirikari kinya thai tutikwenda tuthithie sheria thirikari rweru rwa nthungu fiti 30 kuma araura kwiya na side yerengi fiti 30 imundo thirikari lakini alelia antu bao bari mire mwanka mwerene itwe tuthukitie mireje kou ni enforcement county government nontu eni ongweyo yakikishe na umete tukwende bambu nontu niwe kuringenerate roji yonthe twakikishe ikwandwa bwonka muntu ankite na roji iu nio campaign twenio number 1 campaign yeire ni we bambu waua iu muntu ure na bambu Murithi Waba nkiripotera Meru TV ku maya mirigone ya igembe mawa riboti ukethira tumilikilia yara tukumanganitio kuma mature ne tukethira tugitonya kire gicunci kibiri kia mubango jo mzima turinge ime na tukethira tukimuramura gatheti iba ikumurika riboti ira cithirite ikiwa kipombele kiri magatheti jetu ntuku ya narua jarene ciakwa ngatheti ya The Standard niyo tukethira tukiambirie niyo ntuku ya narua na karatasi gatu ile kiri The Standard karimurika yeye Chief Justice Judge munene Martha Koome ithirite acheke nyuma ya retired Air Force officer bwana Wafubwa kwithira kiruguria igamba mbere ya Judicial
Service Commission ya kumweberia gitine Judge Munene Martha Koome nikira wafubwa akuga ni utumiri bubui bwa kanyaka kautongeria kiri ruterene rwa CJ Martha Koome tukethia tukiorokera kiri riboti iu na ingi ira cia kipombele kiringatheti ya Narua nyuma break ya ndeka inkai.